بخير نزيه أبي نزير تجفري evet تج أجلي evet يعني تجدتي دا قدرتي ده برام عين بابو قالب إجا في أنا أبي براجع جشكي شيء بي لفير جند لكوه بود كذا بود جند شوا بود كاري كي قالا جند نزا بكي قنكي بي خيا هي ها بن خيا ده عرضي آه قنكي بي نابي بي حاجة حاجيا حاجة ها نرده مال بو زبي هو كخوياي حتى أنا برا قش بوستان بو قش بوستان بو إما بخو أو أنا طابي مدري أو هرجو من نارا هردو من نارا سه دولمو 550 خرا عرض بو 200,000 دار بو بني زمان أب جند كي تقول لفير هبو لفير جيو قلت برا تكا بو تكيا لفير بو evet bir tekiya çar بود beni aved ama. ben abi zaman teka قالوا لي ماضي متعب بكر بنكر بكلك ذكر زين بار ذكر زمر بازل دفروتا دزا أصناف حسن دقار Deda esnaf Diyarbakır yani. دزا أصناف حسن دقار في إدارة خود ذكر efendim siz de çiğ direkt dani bira depirtin barzeda yani fevkal ala izara hodikir. Evi gund ket beni aved tego çend metre av kurbunavi sed çukoy. Cizan yani 5 metre kurbuna bir hey. Mesela ben bir zinari en azami 200 metre ve zinar de 200 metre benim bu ve ket beni abi. Tego nave wana çiğ nave ava. Teke. Nana nave va kula ava avana. O haca. Nana vi evel ve vak minare çiğ. Ha. Hüla. Ha öyle. Ha. Aynı khani mem yani Selman Debir em de Twisel Bostan mama la Debir böyle. Ana güçlü beni aved ama ana. Geç beni ya vedama. Ve mesela cami bir khoya ve ziyaret bir velisi aleyhisselam peygamber. Khoya cami. Vay leve de nav aved sere cami ki khoya. Mekanı bir harabu şu o demek ki ya hina nübetun abisi bu temle gel. Yak böyle bu yak gibi hacada zikir peygamber her bir peygamber Xuda rakırın ben diyar hinde ne var peygamber. Şimdi meze ana bakçı şimdi dar bir rezbu. Raz bunu. Apê nezîr wekî ne tiştek tu bibêjî hey tişkî heye tu karî bibêjî. Çi bibêjî yani biya. Biya pêva tişt ne dikir ke bibêjî. Bostan daniya û biya hewayê. Yek meze vapur derê îşkela wêrê rez bû. Cê vay rê çêkirine. Rez bû. Yani derdolum zede razı bu. Nabi Sadık Halima bu. Razı Sadık ana ve kuli muri evan. Yani ana va ciyek tişte ava kino ev karın teda şkura tişmiş çek ciye vay. Yo ne öyle ama hükümet desteği le pere madane. Neze beraber çemgış kriye hükümeti. Yani hükümete dest dayı sere. Ev tapulu ev işler mezar lokantanı. Her gün ekhaden tapulu ne ka evdin mezar kaymakam o lojman çökri, çökri, güç devlet de habis. Yani gund je feyda nabine. Gundi je feyda nabine. Gund kes bilen nemayı ki. Kati bazar, portiyati gund egli. Kestin. Tego heşte salı teleferi heşte. Yani hassasal amri men ve 15 sal gediği falan ve bir 5 sal ki Abraham bir memlekette yaşamıştı ben. Re heşte sal amrete heşte satı gede leveri yani. Öyle geliyor Abraham. Evet baş. Saat atak baş.